Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wene pa in pilmi hatinen kabibiyaksahanten hello man kemon puji ruksangli tuju Allah subhanahu wa ta'ala sampurna sabab nen bisan pe agen ine ne maka tawa kite bisan pe ne agen ine hatinen umatag masih-masih pe pain pagmehet-mehet ten panaut-naut ten supaya kita pabentel patintu si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun landu hepinin kahunit, landu hepinin kasigpit, PGWA, kaikahan mahadjana, kaikahan manusia si tempo tiinin, si waktu tiinin, bakas ni kita inakahan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahalan mahadjanain, kahalan manusiain. Menjadi daran inin tasabut wa Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala bang sa ingge ni kahalanten duk bang ini ni hantangten sampai sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam landu kasusene duk landu painte samyaan hatinen kaya inu-inune sime umat ne bang upama sumagad bang upama painte hatinen ga ne niya magpaesed atau ngakulang ne atau painte samyaan ligap ni kahikahan madjanain duk manusiain. Aman sahabat nien inakah kita Allah subhanahu wa ta'ala sinapahan ne in waktu inin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Menjadi nikmat tu epung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala sayin ni pain kahalanten sayin ni pain pilmi hatinen in mau matag sikitehin ga itu niya dapat subay kita magmehet-mehet, subay kita magdayday, subay hatinen pihate bang sa ingge kalasa atau kaase atau sa ingge pakadauhat te kaampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala sampurna. PGWA bang upama kita haman-haman atau lahan-lahan sa iin ni pain kahalanin bakas ni sinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala si waktu pe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bennal in manusiain bennal menapa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu napa Allah subhanahu wa ta'ala si zaman serta ini panapahanin bennal in manusiain bennal in mahajjanain painte samyan in sielei dalam kalugian. Adapun naan si inin ne matatuay pong kinaisi agama Islam landu hepitu makatalew, landu hepitu makasuse, landu hepini kue painte samyan kahalante tu bang upama kita liga atau bang upama kita hatinen kue takahipat we te bang ine te asal maksud ten bang we Allah subhanahu wa ta'ala yu ne lu binaktu we ne dehelu piamban kapamole panghute sallallahu alaihi wasallam in ien hatinen pinahatul pinatintul Allah subhanahu wa ta'ala kemun ganta saganap kalagihan we me mahajjana we me manusia yene pa inte samyaan patulus de patintul de paventel de si agama Allah subhanahu wa ta'ala. PGWA bang upama hatinen sayen ni pain Allah subhanahu wa ta'ala ga ni dunia makajari susunante ga ni niya makajari pugputante bang we kite hatinen agen lembo si dunya bupain daahat dukay lumten ga ni dunia makajari hatinen kue pugbutante atau susunante bang upama inti tele lepas ni amban Allah subhanahu wa ta'ala sa agen-agen bubinnaan iu ne bakas khinataman we ne iu ne bakas binaktu we ne iu ne hatinen jinukup we ne in agamanin dehellu pe amban kapamole Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh hadarat ne. Menjadi me umat Islam
naan si inin yehep itu subay pagmihet-mihetanten, yehep itu subay pinahadjeten, peggetia ni sa itu kahalanin sa inin ni hatinen mian yehantang mahadjanain manusiain nakite subay ni pain-pain hatinen pihate in kasabennalan sa ingge meke kita magparuntungan, kasabennalan sa ingge meke tadaw hatte in kampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kasabennalan bang inete subay hininangten pegge sa inin in agamaten. Dumain sa inin hatinen agamaten niya lahay ko painte samyaan ga niya agamaten sali du kite ngantan du gai, sali du kite paasek si agamaten du gai, sali du kite magmalilla du gai, agamaten masih pain kabasagnen sumagwa kita me muslimin, kita me mamarat sayahin masih pain kita magkalamma, masih pain hatinen agamaten pag-agamaten dumain sampurna, pag-agamaten gay painte samyan tanto tadaw hatte bang inete asal mapatutin bang ini asal sumihinangin. Ang bansa baniin si waktu sinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinapahan mo ni si waktu hindi yene waktu asar, yene waktu bang upama tahati wa iti asarin, bakas ni palabay subuhin, bakas ni palabay zuhurin, puas ku itu waktu asar, paghatinen waktu asar tapit ni sangimin. Alhasil bang painte samyaan sa iyan ni waktuhin waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam pe dahatu sampu kampat dangibur kampat hatus tahun palabi ni in zaman waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nente kita ku itu menjadi waktu sinapahan ni Allah subhanahu wa ta'ala may manusiain magkalugian wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bang padjaitu painte hatinin ga minalaingkaran ni Allah subhanahu wa ta'ala binnal mahadjanain binnal manusiain magkalugian ga nehepite tu niya kalapaste ga nehepitu hatinin niya taasi asete ga nehepitu niya makajari pasungante sumagua in Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesabsayen minalaingkanan wene wey hangkan minalaingkanan wene supaya isabtahati we manusiain we Allah subhanahu wa ta'ala hati sayin niya bakas kinataman agamanin bupe masih manusiain magkalugian masih rusab hatinin niya magparuntungan bang upama ga sila mudlai bang upama isilay dialim langkuman si me painte samyaan hatinin minalaingkanan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusiain magkalugian si waktu asar, melainkan atas 4 ginisan tumpukan manusia geisi magkalugian geisi hatinin dialem kahalubiluhan geisi hatinin dialem ga niya nil ine bang upama painte samyaan kita paruli we de kita pahadje we. Pain Allah subhanahu wa ta'ala sapahan ko si waktuin manusia dialem kalugian ini illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan ini siye magparatsaya ini pagparatsayahin sa ingi pamaratsaya ito Allah subhanahu wa ta'ala magpain hadjaki o pain kami numba atau pain kami muslim atau kami pain nuhut pinturu atau nuhut pain tesamyaan bakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumain bang hadjay itu pasal pagpamaratsaya tu si itu hatinin ye objektifin tu si itu kemon kita magparuntungan ni kita sumagwa wa amilus salihat subay hatinin patuhut wisab yeme kakahinang ten hinang painte samyaan kemon ni hinang makasulot pegeway bisan pesab kyo magpain painno hatinin kaulay maratsaya samantara geiru hatinin ini binebegan wenu geru sinampurna wenu geru hatinen pinahadje wenu ga niya hatinen lagine ga niya painte samyaan tantulai we tay donu si pamaratsayaan ulay manianiya makabinsana kaupe manianiya makabinasa kaupe manianiya hatinen maka janan pakasiksaan kaupe illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan yene mesiye hatinen amanu maratsaya siya wa amilus salihat, demikian si pamaratsaya nila pinatuhut de yene maghinang sampurna hatinen hinang hinang makasulot. Nah, kue ni hek kapaite samyan bayuan hinang makahap, hinang makasulot, kue upamanin inakahan kita Allah subhanahu wa ta'ala, ay inakahan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iman wa ala kalimat la ilaha illallah
wa adna imatatul adha anit tariq wal haya minal iman. Kay Rasul sallallahu alaihi wasallam ye pamarat sayain taman lang kyo ne yen hatin paningen upa agen ni kyo buon magkwateng gi agen buon magkimhaya agen buon paite samian mag inila ipanganggapi no la ilaha illallah inila ipangahinang no pabibig no la ilaha illallah ye ien taman hajj taman lang kyo paite samian ginisan sin pamarat saya wa adnaha lukatine saman di tamanan diawa ni ginisan pamarat saya yene imatatul adha anit tariq yang nganan kyo me segik nganan kyo hatinen me tura nganan kyo me inilai painte samian langgas-langgas amban me matalan kau pa ini kasumampukan muslim kau pa in hatinen niya me magmula lai me pungtinen mukmin kau pa in hatinen makabinsana bang niya makasampukne yene ien hatinen sa tamanan diawa wal haya minal iman dukahi kayain kalimanin amban pamarat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tinarifan wa Imam Ibn Taymiyah rahimahullah wa inni al-ibadatu ismun jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-zahira wal batina kas-salati was-sawm ghairiha. Naan si inin cuway payamante bang ine hatinen ginisan pag-ibadatin duk ginisan gaw kita kau pangan natin we meki hadjak ti kaalenan mag-ibadat we bang upama painte inka ulay magsambahayang hadja atau magpuasin hadja atau magzakat hadja atau maghaji dumain ismun jamia yene kemon alen kemon tinaat kemon langkum ni painte samyaan kawayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kawayaan bang tata atu pamanen ko me ine ko me luu kyo makakite painte samyaan ni aame hatinen hapusan bupi urungan nubohe ien dambuan ni upama lu ne kyo makabisa maka pitua sikahapan ien ibadat ni ien pamarat saya ni ien hinanghap ni supaya kyo bang hatinen tapasan yang enu pungtien muslimin wa in Rasul sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisani ye muslimin ye hatinen mamarat sayahin ye ne sisine hatinen makas sanyang pungtinainen ga niya painte samian kasusihan pungtinainen ga niya taurung nila at sim pungtinainen sabab in ielay painte samian himmat ye pagpungtinaine dumani sab bang pungtinainu madaahat at jatahinang ni kamali mugtuy na bisa-bisanu daahat at jatahinang ni kasaan mugtuy ni hatinen paya-payanu daahat at jatahinang ni hahat ni tabisan mugtuy ni painte samian pamahalayaknu itu had jebasag manamal fitnahin itu si waktu teinin si tempo teinin hek kamanamal kapililuhan agamate murah kita lumurus murah kita hatinen in kita lay labo legle parin painte samian kabinsanaan kabinasahan sababan lumibisate sababan hadja kami kabtangante hangkan bang pungtinain muslim kimmatanun dabis sahanun hangkan ni pain Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata namam gay makasek painte samian surga ia magbobo bisahin ia maginang-hinang bisahin payamante biku itu yune kita agen ke painte samian teknologis ni kita hatinen in kita lela ini intia nitu painte samian si kita kay kahan inangurung ni parintak agen kabayanten sumagua dapat kita lipat dapat kita painte samian ligat pgwe kay lumte itu kay kahanin si fitna kay kahan kay lumte itu panulay-sulay kay kahan painte samian tu si itu hangkan ni pain Allah subhanahu wa ta'ala walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tu si itu pinaniya pinakellum pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala kamatein dukaellum supaya hatinen pamayaman ka ambang ine bang sine amban ka painte samian mahapinangnen dumain bang sine madayahanin dumain bang sine maikaaltanen dumain bang sine hatinen mahablelahin dumain bang sine mapangkatanin dumain bang sine menjadi nakurain sumagua pinayaman ni Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ni pinapanjari we ni kailumin dukamate liyabluwakum ayyukum ahsanu amala supaya pamayaman ka bang sine amban ka painte hatinen mahapinangnen na kau kita painte samian ligap sa saat hangkan na itutusi itu wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin andang na inakahan ni Allah subhanahu wa ta'ala panghuti sallallahu alaihi wasallam magpaesib kyo sabab painna binna hatinen magpaesibin iyo makatabang iyo hatinen maka relieve si mi'a painte samian hatinen magparatsaya na tusi itu
hangkan kita itu pilmi subay magmehet-mehet pilmi sa amru kailu hekkan hedja itu hunit si kita hekkan hedja itu dialem painte samyan dunya tu maka inu-inu dialem dunya tu hekkan hedja itu maka ulali bang kita ligap bang kita painte samyan gay pahapte na tu si itu maka kita ada kala magkabinsanaan kita ada kala painte samyan nian dialem painte samyan kapiligluan alhamdulillah bang upama kita lai si ien bisan piahin dem pakalugian ne bisan piahin dalam hati neng ini nela ganta makabinsana ganta makalmula PGW isa itu ne fitna dunyahin PG sa itu ne hati neng ibu pain kita lagi kinawaya anten duhinang hapu pain kita lagi kinawaya anten duhinang paite samian mian pangandakan Allah Taala sumabuwa sababan fitnah agen ne kita lembo agen ne hati neng tu si itu si ayat haja Allah Subhanahu wa taala si suratul takatsur alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pain Allah Subhanahu wa taala yene inin makabimbang kaamin yene in makalipaga kaamin yene in hatinya makapangsan kaamin yene makikahan magpiha alta ekka magpiha alta banes magpiha alta bangsa inggi kita menjadi dayahan magpiha alta bangsa inggi agin-agin kita leisolve upain ga tabistute ga katauhante iya hati pasong hangi pasong umutin nga pandak iya hati pasong ilyo pasong umutin hatinen painte samian ngunekted bang hatjay tu hatinen in kitele ta hati we tabistute we hati zamannya ansa umutin andu kailu ga ne pitu nia agen na tamanan hunit pelu si iu tamanan hunit petu si itu Gaysi mi makaine bang upama in kitele mag-amal ibadat du sayen ni pain kay lumandunyahin bang upama in kite bisan pa isa inggen ni hatinen kue me kalaatan bang upama in kite bisan pe ini nilai kue me takitete atau kue me takalete gay painte samian makaine gay makaine sumabuha pege daahat haja alhaqmut takatsur yene tu usi itu pain Allah Subhanahu wa taala alhaqumut takatsur yene hatinen makabimbang kaamin makalipaga kaamin makabisi kaamin gene agen kantapa kale si me hatinen muhadara gene agen kantapa nambahayang bimbang ni kaam bege yet kami ania me magpain bahasa gene ko si makasambahayang si paghinangan Allahu akbar sa inge kau in maksud nuntu si dunya pinapitu ke Allah Subhanahu wa taala para numbas iye bang upama betad tegelan no maghinangin tegelan no maghatinen magtrabahuin dan tahun 2 tahun 3 tahun bu agen negogebsan me makasambahayang ine sa tapangurung si agamanun ine sa tapangurung Tuhan nun dumain hep inka ule magibadat we kalagihan ke Allah Subhanahu wa taala magibadat yo kalagihan we ginhawa baranu kalagihan we nyawanu kalagihan we painte samian agamanu we pegi ka ulay maghajat kiyo si iyen upama pain niya upam betate inhantag kay lumter ta dunyahin pinain magtanim kam pinain pala sa inin kam na pinain ye painte samyan mang inela ganta ko painte samyan ko ganta inela gada akan Allah Subhanahu wa taala subitutte pegi hantante itu bangko edu hatinen haman-haman kita bangjai ruhatinen pahajete tantunen kita makalugian kita dalam keminsanaan dalam kehalubiluhan we pege tu usi itu kita ruhep itu para si kita hep itu upama pain kusiki upama pain teni ame nakurate pinain magtanim kam para pain samian nia alutubi para kam gebin sana para kam sa ini para samian kemon manhut magtanemin kemon manhut painte samian maggeesun malutuin taabot silang buli bahangi niya kakande niya painte samian kakande kita demikian yedun nyate itu kay lumte itu pagpihahan te lutu te kay lumte itu yene tu usi itu dah dumain kita minaksud dumain kita hatinen tinestingan Allah Subhanahu wa taala tu ta dunia itu supaya hatinen hinangte ini kawayaan ten dumain sumagua hinangte ye pangandaakan Allah Subhanahu wa taala para dusi kita nulungan kita we ne kaelum daahat ni ane nulungan me 30 tahun ni ane 40 tahun ni ane 50 tahun ni agen gepe bisa ngawut 20 tahun ni bang hajatag na akil ne balik mukti ne painte samian in ielei mate ne in ielei moho mole juhadarat Allah taala ye en me waktu pangandaak Allah taala kita magpihaluto dumain para sine pusine dumain para hatinen bang niya ai ganta maksud te pesadi gay makaine
Bang upama kayo magtrabaho, mag-usaha, andu kayo, dapat kaipatanon in agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kaipatanon bang inay bakas pinawajib ya Allah ta'ala. Dapat sambahayang ni taman importante, sambahayang ni painte samian, yene tamanan hajje, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat, fa in saluhat sa'iru amalihi, wa in fasada sa'iru amalihi. Hatinin bang tagna kyo painte samyaan taabot sila akhirat bang upama painte samyaan ka ulay sayen kahalan kimatanon pain tagna hinisa bu Allah subhanahu wa ta'ala binista si kao taabot sila kiamat yene sambahayang bang upama hap sambahayang gay kyo magpahil-pahil gay kyo magtinggal-tinggal gay hatinin pasagaran mo na ke amal ibadat nulay patuhut ni sumagwa bang upama in larak sambahaya ka ularak sambahayang nun ga paite samian tatuhut nu lumay kyo magsambayang si masjid haman-haman pekyo gay pekyo hatinin kontento bang upama in ka ulay pilmi si paghinangan pilmi sab kyo magdaawa gay kapag trabaho gay kyo pain kapag ibadat pagi ka oleh bisi din trabaho andu kailu lain ni tawa wa ayat Allah subhanahu wa ta'ala alhaqumut takathur makabimbang ka amin makabisi ka amin yene painte samian si pagpaikahan alta makabimbang ka amin makabisi ka amin yene hatinin si pag-usahahan hatta zulutumul makabir sampai mekene italesabi mekene hatinin tapatikbi bang ni kam hatta zulutumul makabir bang ni hatinin kam pabisita si meka kubul-kubulan bang ni kam taabot mate. Kalla sawfa ta'lamun. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala song lupain ni katauhan bi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Asal bennal pa inna Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantunin song lupain tahatiwi song lu katauhan bi. Nah, bang ni iyan, bang ni la isi bang ni waktu ila la tarawunnal jahim. Bang ni takite we te hatinin azab siksa neraka. Thumma latarawunnaha aynal yaqin duk bang ni asal takite we te duk matate rumain ni kita inakakahan dumain ni kita hatinen kita na makalis sa panas nen kita na makakita yehin ke mon nilai ginis baparapa kabinsanaan meke ni hatinen in kita leitek kapag susunten isi waktu gene magguna pagsusunin meke ni tek ka hatinen in kita lei meke magtangis-tangis meke gaan niya Bapain Rasul pain Allah subhanahu wa ta'ala fa idza ja'atit tammatul kubra bang nitek kailo kiamatin yauma yatadakkarul insanu ma sa'a pa eseb ni manusiain bang ini bakasi ninangnin wa burdizatil jahim liman yara bune pinakite narkain si kemun agan tak makakitenen ine wa burdizatil jahim liman yara fa amma man taqa wa athara al hayat ad dunya sine kanya annen hatinen nag hajjaye duk pinalabi pewe ne hatinen in gaelum dunyahin wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa benna in narqa li yeri en pamuli annen wa amma man khafa maqama rabbi wa nahanna sa'alil hawa na duk sine isampain Allah subhanahu wa ta'ala tinale la isi waktuyen magsaddia la isi waktuyen na in iye lay painte samyaan hinang nen pesaddia man pagsaddian lay kemon tinatala we ni kanta pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala pinepe we ni ginhawaran nen pinepe we ni napsunen supaya jata dauhat ni ase Allah subhanahu wa ta'ala yene amok paruntunganin na fa innal jannata hiyal ma'wa duk iye lay painte samyaan surga ye pamulian nen. Nah, tuusi itu bang upama tahati we te sayen hati kahalanin andu kailu magmehet kite sayen pain subay inhinangten subay kite pegge itu ne sainin ne kahalan manusia itu si waktu te itu landu kahalubilu sampai atahatinen ligap ne pangsan ne bang upama pinhinarapten pil ni kahabaellew sa inge gay kalite sinangin sa inge kahaperformance ten sa inge kapromoten sa inge hatinen meke kite kahapan bosten pagpihat ya Allah subhanahu wa ta'ala agen ni kite gay kapag amal ibadat bisan mismo sambahyang inapatan pegi we supaya hadja kite gay kaamahan ni bosten we inen telaim hadja si kitehin bang Allah subhanahu wa ta'ala mismo papanjari kauhin pinapitu kau pinalahir kau na si dunya supaya sinulisulean iya hati pagbutekas kami kapong naihante o katakaleku pinain me manusia dinday tin hadja sabang silhat Arab pegi basag si magibadat
Sumagwa si me Malaysia, si me painte samyan, si me Brunei, duk intag pelat sadi, bang ni si me tapiu, ine kaniaan den si lahat, me imam, me amma den imam, me amma den ustad, me ina den ustaza, pag tapiu si me haplahatiu, dan tegelan den maluuhin, ine meke siya ko makabatik, minia hati mag-ibadat, bang netek kawali kaplahat, yesi makaine bang upama, bakas bang pama tegilan di malaih na kapag ibadat si PGW ini do ko dawarin PG sila mag-usaha ini ko dawarin PG sila masul PG responsible ko si pamilyare gani binisala gani problema andu kailu betarun ni kopi pieru di alam da eleu min lime di alam da eleu dan sangi min lime kita nak mag-ibadat wa Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inakan kita Allah subhanahu wa ta'ala waktu sambahyangin si mea apa inte samyaan mea magparat saya tartantu in waktunin bang upama kita magparat saya andu kailu pahadjete andu kailu subay kimmatante andu kailu subay inkitele gay haman-haman gay lahan-lahan pegwe yeruhati ien hangkan kita pinapanjari apahasittum annama khalaqnakum abathahu annakum ilaina la turja'un pangannabin pa Allah subhanahu wa ta'ala papanjari kami kaam hinang kalulaan papanjari kami kaam kue gani maksud kami papanjari kami kaam we paite samyan hinang bine kabayan bin lupangan nabin pa Allah subhanahu wa ta'ala we kaam dumay kaam muli tuju kami bang ne kita muli tuju Allah ta'ala bukan nak lutute bang ne kita muli tuju Allah ta'ala we ga hati pahajete ine nelai ine ne paite samyaan subay hatinen pa pagdaawatin gay ne kita makadaawa ga ne niya tabis ga ne paite samyaan niya makajari tabisate pegye we bang upama sa ien paite samyaan ka ulay haman-haman keo, ka ulay rigap keo, ka ulay lupa keo andu kailu, ien tamanan makatalewin, ien painte samyan tamanan kwe painte hunit kinimatan. Si kadue amban mi painte gay magkalugian bisan nelugi kemon me ye pinapanjari tu di alam dunia itu watawasaw bil haqqi lalladina amanu wa amilus salihati watawasaw bil haqq. Bagi magparat saya de keo si kaisa duk si kadwenen hinang ni tinuhu tamal makahapi ng masalihin wa tawasaw bil haqqi yene magwasiat winasiat si kasabinalan magwasiat winasiat si kasabinalan wa ene me hantante witu ngapat bang upama niya lay ganta sepatut binisa amban lual hadja mag-conference gita hatite amban lual hadja paite samen pegi bahasa anlikol bunepi mag-conference ni anlikol bunepi magbisaga bidda me orasan magsinayan maghelean ngalimut mitna kemon ga niya tasabut bang ine binisahin piye hadja nikmat Allah taala ilepas wete ye hati ien pangosalante yehin nahap isap amban painte samyan bang kita itu maka pikiru bisan si agen me dalam da simana min tedde bisan agen me dalam da simana min due bang kita sa ien hinang tenay magwasiat winasiat kita si kasabenalan magwasiat kita si painte samyan si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ni pain bisahin kulil haqqa walau kana murran bisa kam kasabenalan bisan kanianin pekat bisan kanianin painte samyan pait we tuusi itu hangkan tabisa sa ien pegge sambatan ni paimia bagay ko bang si me lahat bang kita misa kasabenalan pinain atak pegge misa paite samya me pong tinaite upama magilat-helat magnakura misa se puting yeyo paite samyan gay binisa atak gay luo ne ke bisa puting mo bisa ga bidda bisa promise bisa ine gay ne hatinen tabilang gay ne hatinen binista imajanain sumagwa bang upama kita le misaka sa benalan ien minisam pinain atak si itu bisan pineagen bang kyo kanianun si kasabenalan bisan pekik magtabang kemon mahadjanain minasakao minsanakao ngahinang kao puting masilu patampal Allah taala kasabenalan nun bang kanian mahadjanain kemon misa se puting buka orendangan makasabenalanin masilu in pain Allah subhanahu wa taala kul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa pain Allah subhanahu wa taala bang bisahun Muhammad apabila nanti kaian hatinin kasabenalanin katambakan ni sabuet ni hatinin hinang gay mapatutin hinang kabatalanin hinang lumain pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala na bang upama sa iyan ni hininangten bang upama bisatin kasabenalan bisan peinen ni pinain
si beluk siu lual hedja magnasihat ka habasangim buka dunia lu kau jurande si beluk siu lual hedja magnasihat ka habasangim bupil mi rumeng ngalibut ini ne bugeru tabe begde ambat ne pasagarum bisa ahin pege si helai misa hadja sumabu agak hati re bisaten hangkan ni kita misa maghelat-helat bang pain hati ne tabe begde maghelat-helat bang pain kanggau taante amban ahap isa bamban mag status gak bidda amban ngomen magkomen gak bidda pege kuitub ainte samian ti ane kita si teknologi era sumabu pamangosalte teknologi hindumain si kahapan pangosalte hati ne nikmat Allah taalahin hangkan ni pain lai si ayat dehelu tawassakum yan pain thumma ratus alun na yawma idin anin na'im si waktu ni kaam hatinen si waktu ni kaam tahu cileu kiamat tileu kaam pain Allah subhanahu wa ta'ala bang inet bakas pangosalan bi me nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nahap isab kita itu magwasiat winasiat si kasabin nalan tu bitu si Velux atau lu si painte samyan iskait ya atau lu si me darul hijrah bang ini kanta makahapin atau me painte samyan si usbawaris bang ini lai kanta nasihat puak tebi pakale tebi bebegan tebi anggau ta antebi amban isab magbisa ga bidda lu ne geita sabut lu ne geita hati lu ne tumbi lu ne limutin bang upama sayen kahinangten ga ne kita lamun amban mi amag peruntungan pege gua ne kita amban bisa kasabin nalan yer hadja pin hadjeten ye pinaruliten bang upama niya pagtumbi-tumbi lu kita patimuk kemon bang upama niya bisa limut takiteno komenen maghatusan agen-agen pe hatusan min 2003 bang takiteno bisa kasabin nalan ga niya bisa magkomen ga niya bisa ini hap sukud bang talaik bang me bisa painte me temba sasab lu ne takaleno lu ne takiteno kemon ginis baparapa komen ginis baparapa maghaha ge ne tasabut no mang ine binisahin bang ine pagbisahin ga hati tahati te we duse hati en kemon ga katauhan te we ien hati subin haliani nahangkan itu subay hinante sa ien subay bebegante subay kita magmehet-mehet pegge bang ngepien ka ule matuk yung magwasiat ginasiat si kasabin nalan bisan pe may manusiain maglarak bisan pe manusiain ini ne bisane ini ne hatiren lu kue takiteno kue takaleno panggaon hadja pangga we in ka ulay we sa kaula-ula sa matan awahiin mayam kyo taga mata pakali kyo taga taingi hatinin ka uge kyo magreact pege we ga runia palipainan rumah manusia dukai bang ni kau bekas lumawe minted de min 2 min 3 ga ni niya lai binista si kau bisan pe bisarin bisa pas mau kemon sambatan makanakin bisan pe bisarin bisa tembak sasap bang kau gi matuk bang kau hatinen pakali haja si kasabin nalan ga kau lamun ge kau hatinen taksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe magkalugian kemon mahadjanain manusia itu si leukia si lelunya in ka oleh magparuntungan kau in ka oleh ga kau lamun dan ka magkalugian watawasau bil haqqi watawasau bis sabar bieni en magwasiat winasiat si kasabin nalan watawasau bis sabar sikatelu yene hatinen pagwasiat winasiat si pagsabar pagwasiat winasiat si pagsabar ek kamanamal hatinen ginisanne ek kamanamal hatinen in kau puri hadjakeo misal upama takamakakali keo bisage happy dan buan yang ban pagsabar bang upama keo panggaane bang upama keo gene bisa hinang hine pgw katauhan fitna be katauhan tumbi na ga ne niya painte samyan in kau le painu ambat ne pagsabar kun tuju Allah taala dumay sa painu ambat ne magsabar pgw misaga bidda mupot yeta sabute bunepi komen bunepi sabar sis dumay sa istel pagsabarin bang keo magsabar gene subay gwa no binisa bang ine me pipinain ahin latag ni gay tahatino gay katauhan no ambat ni keo binisahan bang upama kasabin nalan si kauin dahat jabang upama in kauli magpain keo magsabar buyo hati ro pagwawano si waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adam buah abah dende mian kamatian iya anak pagkamatian anak pinainan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geri nak hatinin maghantakan geri nak manuyo geri nak hatinin magtangingisan magkilahapan pgiwe janan hinisab janan inadab janan siniksa yeme mamatein sababan hatinin tangungulan sababan kilahapa painte samian may lumi na pinainan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abahiden demian ga pakale painne sa inge painne bangkao si hatinin si posisyon sa inge bangkao kamatian ini hinangun isay hadja bisaner si Rasul sallallahu alaihi wasallam kuy hantang painte samian pinahina hadjawe ne pain Rasul pag piniusap hay mian
tahala ni astel ni sahala ni tahala ni dukanen pain ni Rasulullah ku itu magsabar ni ku pain Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sadamatil ula ye hatinen pagsabarin si waktu patek kapainte samian lumayan magpain keu meki keu magsabar amban puas keu mupot gabidda amban puas keu ngoto-ngoto gabidda lumayan sa istel magsabarin bang upama takaleno takiteno ine ine pelai kan tak painte kue makahap atau kue makalaat kan tagene parulino gene hatinen pajeno pegi makalaat na ien painte pagparundunganin sumagua bang upama meke ne ke upain painu magsabar kue bang ni bakas niya umatag laat bang ni ke hatinen bakas makabisa laat ien gein kaalin magsabar ien meke magparuntungan mahadjanain meke magparuntungan manusiain bangkan yang anden bisan pene kemon waktu asat ini kemon dem kalugian apabila keulai si ampatien dan buak magparat saya si kadue hatinen ngamal makasulut ngamal makahap si katelu yene magwasiat winasiat magbulansang binulansang pakale keu si wasiat hap mulansang keu si bulansang hap duk painte samian si kasabenalan labi-labinen ien suwe pinarulihin duk sina pusannen bang inka ulei yene kini matannun ka ulei pinhadjenun bisan pene ine mag kue painte hatinen pinahad jewenu yene ginisan sabarin pinebegan wenu kemon ginis paparapa sabar kue ne painte samian tabisawe ulama ye hatinen pagsabarin ampat mula-mulanin magsabar kyo si me pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala na pag iyan painte samian meke tabebegno pege sabab painte samian sabar nulay si kadue magsabar kyo painte samian amban painte samian kemon pamigesan Allah subhanahu wa ta'ala dakyo patapit bisan pesaingge lanapne bisan pesaingge hapne sabab sabar nuga ni kyo patapit si katelu yene hatinen magsabar kyo si me hatinen patek kasikau di lu ne ke peddes lu ne ke makabinsana amban me painte samian mian bala atau painte amban me panulis sulay ien suberu sabarannu si kaampat upama pinania ke Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari ke me pengka pinapanjari ke hatinen me mian piul dani ke sube missa dani ke sube magkomplain pagsabaru ne tuju Allah subhanahu wa ta'ala sahien me kita daw hati kasampurnaan sabarin sahien me kita ge magkalugian bisan pebalugi kemon me pinapanjarihin sahien me kita magparuntungan bisan pene gani hatinen magparuntungan bisan nambua murah-murahan mahu kemaafan labi-labinin keampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala maid ni kusi lapal kasilasa dupat kasanyangan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.